نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة لهذه الأمة، فكان مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala, yari na isab kami humanap simpangadyan, hiatud na mo maun pahadarat sing kamu, pakabaybayan, iban sa barang sinabutan, sin pagpamahalaya kini, hiatud na mo na isab, maun pahadarat sing kamu, ingkalam si mahasut si mahatinggi, Allah subhanahu wa ta'ala, iban hadis sin junjungan tani wa alaihi salatu wassalam. Amin masi-masi pangadjian sing kita niyo, bunga sin pag-iman, aula-aula na tuudah bunga sin pag-iman, antara sing guru iban sin murid. Aruman ini mga kakasih sinallahu ta'ala, tugpat sin pangadjian na to kami, amin pangadjian, suku sinyawalihan iban sin jasad. Imbarantan niyo mahal nga karena sin jasad iban nyawa. Apabila mabutas na in jasad iban sin nyawa, wayroon na maglagi. Inhansam bukun na hansam. Sali na katanin lupa, iskeleton na sila katan. Dahil nga sabab yan mga anak po at tiranan, ayaw na to siya-siyahunin jasad na to. Ayaw na to da isab kalupahan niya walihan na to. Karna indua ini magkarunahan. Sa lugay na to diya dunya magkarunahan siya suku sinya walihan.
magkarunahan siya suko sinjasad. In pangadyan na sabot na to kami, karunahan sinyawalihan. Amo na impagtumtum patuhan. Hinduan kita niyo si mahasut si mahatinggi pagtumtum. Matumtumin ama anak. Matumtum dain ina anak. Matumtum day sabi maas pasabarang sin unudurat niya. Inyadto in nagbutang Tuhan. Di kita niyo maingat tumumtumbang bukun Tuhan in nagbutang. Dahil nga sa wabyan, aon puunan sim pagtumtum. Tumtumun mo na sing kita in nagpapanjari kato. Sabab bang maingat manumtum in hantara sin piapanjari iwan sin nagpapanjari. In sila sa barang manusia iwan sin katan piapanjari maingat sila magtumtum pakaniya. Sugpatan na to mga anak po in kami in sugpat niya. Falman sinallahu ta'ala fawailun lil kasiyati kulubuhum min zikrillah. Magsiksa adlaw kana. Hindi magsiksa sa kawa hantara na tuywan tao. Adlaw susungon aun hambuk lihat. Punon dito im mga silahang kahinang. Hindasiw sila yan. Fawailun lil qasiyati qulubuhum an zikrillah. Kasiksaan ha mga sila pangatayan timuras. Kihatian na to timuras batu. Kihatian na to maturas siminto. Kihatian na to maturas basi. Tuhan, malunok. Malunukin batu. Di makaatuha tubig. Tunaon sin tubig yung bato. Aon makatunaw habasi. Natuan, mga anak po, in atay matugas. Di siya manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. In tumtumun niya kabayaan niya. Sabab kaya na naman niya in sarap bang sarap. Kaya na naman niya in dayaw bang dayaw. Sakawa di siya maingat manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Matugasin atay niya. Matugas dahing batu, kaming batu bang tiktikun. Magtagiktik. Ampay natay niya. Matuwas deng batu, matuwas deng basi. Maita, sabab di manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Palman sinallahu ta'ala. In sila yan, ulaika fi dalalim mubin. Sila nanim matarang ing kalaungan. Laung amad. Laung matarang. Apabila manusia, di siya manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labay ring hakabayaan sin Tuhan, sinyaun tiwila, sinyaun niukil, bang biya dinin hantang, sin pagtumtum sin ipon patagipon.
Yadtuin ayat sa Suratul Zumar. Mas sakitan yung hadis sinjunjungan alaihi salatu wassalam. Wa an Abdullah ibn al-Amr. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi. La tuksirul kalama bighairi dzikrillah. Patiu-tiuan niyo sadya yung pagkabtang niyo. Sakawa, patauran niyo inlapal niyo manumtum patuhan. Patauran niyo insuara niyo tagapahala. Patiu-tiuan niyo iban pawayhan niyo ingkabtangan way pahala. Karena apabila timaw ding kabtangan wayron pahala niya, fa inna kasratal kalami bighairi dzikrillah sa bunal-bunal tu apabila timaudin suara nato ingkabtangan sinusog, ingkabtangan sin babae, ingkabtangan sin maas-maas, ingkabtangan sin bata-bata, pabukun kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaswatan lil qalb, tumuwas in atay niya labireng simbatu, labireng simbasi, di tumay makarayawan. Intay maun sadya sinatay niya patta. Magkatawa isa-isa, biya kang mungkat. Nawirong saan makaingat kang mungkat, mangisiw. Pula-pula mo isa-isa niya, magkatawa siya isa-isa niya. Sinuway iwan niya. May takiukan. Di makakuyag imangi. Imakakuyag marayaw. Imakainu-inu, kiukuran hamangi, kiukuran hamarayaw. Di tuan makakuyag imangi, sabab kayo. Na imarayaw, ais. In ais, manjari hinangun uno. Manjari hinangun halu-halu. Bang takamu asubuhon, haunin halu-halu masarap. Nang mukita unin halo, buko sa masarap. Sa day paragyanapan, halo. Ba't bang halo sa jari makaon? Na, mga anak ka po, apabila timauding kabtangan sin magkakabtang, bukun kabayaan sin Allah Ta'ala, mala faidata laha, di makabak karayawan in nagbisyara, di makabak karayawan indi mungug tatugasin atay nila karwa. Inatay matugas kabayaan sin syaitan. Wa inna ab'adan nasi ilallah sa bunal-bunal tuod aon tao makalayo magtuhan. Masarapin pagkaon, ihapdi na kaw, sakali palayoon kaw. Ikaw hansa, mag-uno na kaw. Ihapdi kaw, pag-umuslong naig na kaw madto. Wa inna ab'adan nasi ilallah. Sa bunal-bunal tud in manusya sa layo-layo patuhan. Intao lang na very close patao. Very close lang na pa-president in tao yaon. Bangkaw masuok pa Allah subhanahu wa ta'ala alamat hinang mo yung kabayaan niya. Na,
Insya layo-layo mano siya patuhan. Amo na intao magkabtangan sinway kapusan. Intao nagkabtangan sinway kapusan, timuka sinatay. Amod tutuan, mga anak po in hadis. Unuin luon sin hadis ini pangadyan na to. Hika isa. In atay matugas, aon maigdeng kaniya. Apabilain atay niya tumugas, maig kaniya ing kahanunot halawng sinatay niya. Layyinul qalb, walayyinul kalam. Maig na rin kaniya ing kabtangan hanunot. Mga anak ka po, diurugalan. Ama, diurugalan. Magbisara. Ina, diurugalan da magbisara. Apo, bata-bata, diurugalan da nagbisara. Apo, maas, diurugalan da magbisara. Maingkan maas na. Amoy lupa na. Na, in alamat timukas din atay niya, bukon na siya hanunot maghilalaungan. Bukon na siya layyinul kalam. In nakura mahanunot magkabtangan patindog. Panaugan sintuhan barakat ing kabtangan niya iwan sindi mungog sing kabtangan niya. Innakura naggagaga, naggagalit. Ya astulan maghilalaungan at tindog niya. Ya astulan siya. Ya astulan din tindog niya. Ingkabtangan malambot, malano. Kabtangan si mga tao salihin. Si mga tao nag-aamal sing kabayaan sin Allahu Ta'ala. Dahil mga iamalan niya, layyinul kalam, ingkabtangan niya, lam malambot. Ingkabtangan lam malambot, jikrullah. In jikrullah, suku sinyawalihan. Tura niyo mga anak po. Hikarua, ang pangadyan na to dahil din. Tudhibur rahmah. In atay matugas. Asabab kalna di na siya manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Migdaing kaniya in pagkasilasa. Ilawan sin pagkasilasa radab. Natuan ni hapdi kau, kumaun kau. Sakalirirugalan kau, makakaun kau, ya astulan kau, sinyaw na yung pagkaun. Di? Makatug kau, sindiurugalan kau, di? Makapag-drive kau, sindiurugalan kau, di? Makapagsambahayan kau, siniastulan kau. Di? Makaintaw kau siniastulan kau. Di. Aturayan tuan. In atay mga makusog. Matugasin pangatayan niya. Tujhibur rahmah. Migdeng kaniya in pagkasilasa. In kabtangan niya, way kabtangan niya pagkasilasa, in kabtangan niya kabtangan takabur, in kabtangan niya kabtangan kabayaan sin syaitan, in kabtangan niya kabayaan niya iwan sin pagkahiniya, way ruun do na kabtangan niya kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin nabi niya. Hikatu, in atay matugas, tujhibul khusu. Migdeng kanya yung pagpatikupo.
Inibadat tanyo sambahayang pagpatikupo sin atay magading kata ng gauta. Dahil nga sabab yan, inlapal-lapalan mo halom sin sambahayang buko niya astulan. Miya makada pangatayan mo nagpapatikupo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Parman si mahasud si mahatinggi, hasuratul mu'minun, kad aflahal mu'minun, allazina hum fi salatihim khasi'un. Timap pasing karayawan. Lawang simbata bihaon jakpat. In jakpat yan, nakataon luto. Sakawa, nagdapa-dapa sing karayawan. Timap pa sing karayawan. Aong kaniya karayawan dunya, aong da kaniya karayawan haadlaw akhirat. Hinda siyo. Amoy mga tao nagpatikupo inatay niya tudyo patuhan. Apabayla nagpatikupo inatay niya patuhan. Naraing katan hajumlahan simbaran niya nagpatikupo patuhan. Maigin tuyad to. Bang naigin tuyad to, naigin barakat kabuhi niya. Bang naigin barakat kabuhi niya kaya sublihan simbala iban mulka. Uy, may tayad to. Sabab umatod kau pamulka, dumungog kau simyumulkaan, himinang kau simpyagmulkaan, waliyadu billah. Yadto mga anak po. Ini kaupat, in atay matugas, tuzilun ni'am. Pirarahan kita niyo sintuhan nikmat. Nikmat pagkaon, nikmat paginom. Dugaingin ha ama, dugaingin ha anak, dugaingin ha ina, dugaingin ha apo, dugaingin ha apo maas, dugaing pakaniya aun. Apabila timuka sinatay, di na siya manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, hiig sintuhanin nikmat yaddo. Ilaw mo may tamataw din pagkaon nila. Manok adlaw-adlaw, barbecue adlaw-adlaw, adobing adlaw-adlaw. Way barakat. Way barakat sin nikmat yaon. May taubos niya kumaon sim pagkaon, masarap magmasyat siya. Umatod siya simmangi, dumungog siya simmangi, maghilala unganday sab siya sinmangi. Ini kaupat. In atay timugas, di manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, ba'idun min Allah. Lumayo siya rin nga pagtuhan. In Allah ta'ala masuok ka to. Akrabu ilaykum min hablin warid. In suok sin Allah ta'ala ka to. Masuok nin halaw matata, itong paputi-puti, lawin suok sinun. Sa apabila ri manumtumin tao patuhan, timugas na inatay niya, lumayo dahin kaniya impagtuhan. Malayo siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, mga anak po. Hikaunom. Apabila timugas yung pangatayan niya sabab kalna, di na siya manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, ba'idun minan nas. Malayo na siya papagkahi. Awla-awla na inhang kaunod-ugat, di na mag-ingat yung magpangtungod minsan. Magpangtungod minsan, di mag-ingat, yan masanatuin. Suway in kita niyo ama, baitaan na to, inside na to, anak na to. Inya ulong mo, bang mo pagbakon, amaon mo, misan siya pingka, amaon mo.
Ampayan tuan di baita, no ilong niya, amaon ko mangiusog. Maraya usog katan. Iya. Subayin ina, hibaita niya inside niya, yarin inaon ko, yarin langgong ko. Hauno pong pagbakon, hinaon mo yaon. Sa kalituan hiatin pagtag. Hikuyang pagtag. Hiati hinang-hinang. Ayaw pari ati malaas da. Sambil bata-bata, hiati ra. Na ayaw kita niyo mainu-inu hamasa na to ini, mag-unod ugat, di na maghati, do sa sin ama, iwan sin ina, di dahon magbanding-banding, magkampung hatiap-tiap kakukunahan. Nagbanding-banding na yung magbaray. Ama lang na, magbanding-banding pa kami mag-classmate na mo. Di, misan hati yun sin ama, bangunin magbanding-banding. Ikaw, tumingat ka magbanding-banding. Magbanding-banding muna maghangkaunudugat. Maghati, magpangtungod minsan. Yung magpangtungod makarua. Kataan kita ninyo magpangtungod. Mga maghangkatustag kay man na yung taod, yung pagpangtungod. Sa mag-ingat nain makaminsan makarwa, hambil maabot na panggatustag kay man. Sa kalipang tungod ni hanggatustag kay man, hikuya kay ate, kaingatan niya. Impang tungod niya makaminsan makarwa, negative 0. Yan tuan. Baidun minallah. Lumayo siya patuhan, wabaidun minan nas, iwan lumayo siya rin nga pagkahiniya. Ini kapito. In atay matugas. Yuaddi ila tafarruq. Mangdahi hipagpulak ka na. May talong niya ako. Aun ilmu nila ako. Di manjarin ilmu ako. Subay kami. Di mo makaya halambay sa isa mo. Ikaw pa'y magdakdak. Ikaw pa'y maghukaslay. Ikaw pa'y manabo. Ikaw pa'y mamipandesal. Ikaw pa'y magbisin tuwing. Ikaw pa'y magpasusin tuwing. Hangkabulan, darahon na kau pa ICU. Hinlaol mo. Sabang yan to nagtulong tabang. Bata-bata biyaon, tubi kita pandesal. Imbihon niya katluan, kaya kau niya nasa 5. Kau handa kumantag 5. Naway rasa niya. Pagkayan, apo maasim magto, nagtutungkod, na malanog noon, naniligad na. Aturan niyo yan, mga anak apo. Na, inatay matugas, mangdahi, papagpulak kanat, di na maaon impagtulong, iwan pagtawang. Ini kawalo. Apabila timo kasim pangatayan sin, tiap-tiap siulakan, tama'ul adu fihim. Kuyakan in syaitan katutan niyo. Kiyuyakanin syaitan jin, kiyuyakanin syaitan manusia, kiyuyakanin mangi. Dahil nga sabab yan mga tuan, ang kabtangan si mga sila na kaunaring katutan niyo. Yung kabtangan nila, pamintangan sing kita niyo. Unang kabtangan nila, utlubul ma'ruf min ruhamaikum. Kawaan niyo imarayaw, ring ha mga bayng lasahon kaniyo. Kawaan niyo, dautan niyo marayaw, dahing ha mga tao bayng lasahon kaniyo. Apabila niyo kiyawa imarayaw, dahing ha mga tao bayng lasahon kaniyo, nanunumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, Ta'isu sya'ida. In kabuhi mo, kabuhi marayaw riya dunya.
Kagunahan na to mga anak po hamasa na to ini. Wala tatlubul ma'ruf minal kasiyati kulubihim. Ay mo kawaa, ay mo pangadjia, immarayaw, deng hatao matukas atay. Tumukasin atay mo biya kaniya. In atay niya bato, in ikaw mahinang dabato. May tayad turi manjari. Fa innal la'nata tanzilu alayhim. Karena in laknat sintuhan para tungun pa mga tao di manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga anak po. Imbiyay ta kato taniw hapal man sin Allah ta'ala suratu Jumar. Iwan hadis sin junjungan taniw alaihi salatu wassalam. Puas day dito mga kakasing sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyay ta kato taniw sim mga sila nakauna indayaw sim manumtum patuhan. Qala ba'du ahli al-ilm kabtangan sim mga sila maingat. Bukon nag-ingat-ingat. Sa maingat, hapal man sintuhan, iwan hadis yung junjungan alayhi salatu wassalam. Unang kabtangan nila, man uksira min jikrillah, man uksira min jikril maut, ukrima bisalasati asya. Hisiusin tao napataod niya yung pagtumtum patuhan. Napataod niya yung pagtumtum pagjikir patuhan. Jikilan niya in pajikiran kaniya. Mataod din pagtumtum niya sing kamatay. Nagsadya siya sin lutuon mapatay. Ukrima bisalasati asya pid dunya. Anugharaan siya sin Allah Ta'ala sintu karayawan di dunya. Mga anak po, magkagunahan kita ni urayaw ring hatuhan. Bukon dayaw ring hatao. Bangaon dayaw ring hatao rin matungkato, laway dayang hatuhan muna maun kaniya. Pialaway sintuhan maun kaniya ang pamarikato. Adapon bang doon sa jahatao, wala limaway ring hatuhan, sukaton sintao. Ako adjalong na magpainom kawa kay mo, rin ikaw magpainom ka ako. Adapon bang dayang hatuhan, harap mo kaniya, gumanap pa. Na, uno yan ini kaisa. Si kaisa hirihil kaniya sin Allah Ta'ala, ta'jilut taubah. Mag-uus-uus siya, magtawat sing kamalian niya. Mag-uus-uus siya, migdeng hamali pakurik. Mag-uus-uus siya, migdeng hamangi pauno, pamarayaw. Mag-uus-uus siya, maglaindeng hasarayaw-rayaw, madtupalawiin, dayaw. Naturan yung masanatu ini. Minig ding hapisak miadto pa jamban. Naunurang. Salida. Minig ding habangunbun miadto pa uno. Papisak. In mga sila nanum tumpatuhan. Minig ding hamarayaw madto pa sarayaw layaw. Minig ding halipat makarwa miadto palipat makahangpo. Minig ding akahangpo, miadto makapahanggatos. Minig ding hanggatos, miadto pawasi on alim. Wayroon na makaingat, hantara niyara, iwan sintuhan niya. Bihan mga tuhan inirihil kaniya. Hikarwa, taharatul qalb. Wa nadhafatul qalb.
Di niya pagpalumian inatay niya. Sa kalituhan badyo niya, ri pagpalumian, sa inatay niya ununa. Imbadyo niya makaminsan da badyo hamuton. Nabang niya kawayaan pa badyo hamuton sa esprihan sa jasinun. Na, yadto mga anak po, ini karua, maayad siya pangatayan niya, way tuputan haatay niya mangi intumuput sadya marayaw. Hikatu hirihil kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nasyatul ibadah wa ta'ah. Aktif siya mag-ibadat, di siya paglisuan. Ingkatan hinangdaakan sintuhan laging handa. Aun uno niya. Aun preparation niya. Bukon subay roon ng paununo. Ingkatan ibadat ti pahinang kato sintuhan subay kita makauna. Bukon waktu into magad kato subay kita into magad ha waktu. Nasyat. Di siya paglisuan. Aktif siya sabab di makaliso inumalupatuhan. May tadi makaliso. Aun tutong basan dunya, aun tutong basan haadlaw, gana-gana. Yan tutuan, bang niya napataod in pagtumtumpatuhan, iwan napataod niya in pagsadyarahon pakamatay. Man nasya zikrallah, wa man nasya zikrul maut, apabila kialupahan niya in pagtumtumpatuhan, kaya lupahan niya in pagtumtum pakamatay bisababi hubbud dunya wa hubbil mal karena sinla sa pasin iwan karena sinlingkat sin dunya ukiba bisalasati asya panisun siya sin Tuhan siksaun siya sin Allah Ta'ala dahil di hadunya dugay pinadlaw akhirat. Siksaun syariha dunya sinto parakala. Naunay siksa yan. Di kaingatan sintaw siksa. Taswiput tawbah. Law nyari na ako magtawbat. Magparul na ako. Ingkay banan suway na ako lang nawid nga pagadyan. Ang pa ako magtawbat. Ingkay banan dito na lang nga pagadyan. Ang pa ako maguno. Magtawbat. Taswiput tawbah. Subay na lang nasusungo ng pa ako magtawbat. Hisin na gindo yan ni Satan. Sabab kabayaan sin Satan di kau mangayo kaampunan pauno patuhan. Aun iwan ni Satan iblis papinal ka jahannam. Turayan mga tuan. Ay nakulong na magtawat, pagparul na akaw. Bang naghihina nga parinta, subay nakulong na makauno. Makaritay. Bang nag-abroad, subay nakulong na makauno. Makauwi. Bang mataod anak, subay na lang na anak mo maubos na mag-school kataan. Pag ubos sin anak mo nag-school, nabugol na kaw, naking na kaw. Dahil nga sa babian, mapampunta biya, ingkay banan biya, nataguri janggayan pa masjid. Dahil pa rin Allah Ta'ala, bayang ulungon, bayang ampunon. Aturayan, mga anak po. Hikaru asiksa kaniyariya dunya. Inta uri magtawat si siksa. Insiksa kayo. In uno-uno maksiat hinang si Manu siya si Iwan Dakula, kayo nasunog siya. Sindi niya ka na naman. Ini karua, tarkur rida. Di siya makuyag, hakabayaan sin Tuhan. Di siya magrida, haririhilan sin Tuhan kaniya. May tako nilang natiw-tiw din sin.
Yung mga iwan ko yun, maingat pa ko rin kanila. Biya. Ayaw. Uno-uno na yung pera tong singkay mo sintuhan, inagi mo, utuhan ko, Thailand. Pagrida kau hauno-uno narihil kay mo sintuhan, alta mo, anak mo, usaha mo, uno-uno pakaradyaan, pag malilla kau hatupungan dirihilan kay mo, sinallahu subhanahu wa ta'ala, mga anak ka po. Intauri magrida hakabayaan sintuhan siksa. Siksa dunya, sa dida ka na naman sintao. Sabab bukon masakit. Inhi katu siksa dia dunya. At takasul fil ibada. Malisu siya magtagipon patuhan. Malisu siya magsambahayan. Malisu siya himinang sindaakan. Malisu siya lumayo dahing liangan. Mga anak ka po, double time. Mag-double time kita niyo magtagipon patuhan. Makapilan double. Makarwara. Subay bukon makarwa, double time. Multiple, double. Okay na ito, biya kaya tawa siya yun. Na. Patauron na to, dubulon na to, inhinang marayaw. Bang nahinang impado, tapilansin. Unat. Kakuyagan sintuhanin himinang simpardo. Labing kuyag pa sinallahu ta'ala, bang niya tiapilansin. Surayan mga anak ka po. Na into nasabot, magduwarwa siya, magtaubat, di siya magrida at tupungan sintuhan, ini kato, maliso siya magtag-ipon patuhan, into nasabot yan to siksa hababaw singgumi, hasabab sin biyugto niya, in pagjikir patuhan, in pagsadya lutuon pa kamatay. Amo yan, mga anak ka po. Na, mapuas din dito, kahinapusan na, dayaw sin, nagsaddiya, nagjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, ad-jikru darajatun wa sifatu salihin. In pagjikir, pagtumtum patuhan, darajat si mga tao maraya. Sipat si mga tao marayang. Dahil nga sa babyan, yung mga tao rin manumtum patuhan, sipat sin tao, mababa. Sipat sin tao, mababa, in darajat nila patuhan, misanda sila mataas in darajat nila patao. Inirihe sin tao darajat, lack of appreciation da. Nain Allah Ta'ala, sulga. Hikarua, apabila inta una pataod niya ang panumtum patuhan iwang pagsadya pakamatay, silahun alladhi yuqatiluna di. Aun kaniya sanjatahi panato, mga anak ka po, way hundong na to ini, magbuno ibang sinsaitan. Kauhan, tag-upat ka dyan. Aula-aula na hajaman na to ini, dumiwan sinadlaw, kauhan, tag-upat ka dyan, nagbubuno kita niyo iwan sinsaitan, kita nuri na to kakitaan. Sa gawa, bang insanjat tadara na to, dahil Allah subhanahu wa ta'ala, kabukaan niya. Na bang sanjat na to, bang sanjat taring ka to. Magtimbak kau sinangin, sabab kikita kau ri mo kakitaan. Ang pensanjatari nga Tuhan, pasikon mo haw nukugdan. Uno yan, pataura, Bismillahirrahmanirrahim. Kataan hinang mo, tag na irinig.
Pag-ubos mo, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nakakita ko si Mangi, A'udhu billahi minas syaitan. Natunaw. Aturayan tuan. Di mo kakausan, la hawla wala quwata illa. Aon di matungkay mo kakuyakan, Alhamdulillahilladzi hadana lihaja. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Yan Tuhan. Magkagunahan kita niyo sa jatari nga Tuhan. Bukon sa jatari nga balikatan. Ikatu, maun. Alladhi yutfi'una bihi lahbu nari jahannam. Aong kay mutuwig hipagpupung singkayo. Tuhan bang aon sunog, unin ni pagpatay. Unin ni pagpatay, bang aon sunog di halam sa buwangan. Gasolin, hangin, ini pagpatay ka maumuhan uno. Tubig. Bihaon bukon na tubig, aon biyak kuang biha. Hindi, bang uningan niya, tubig sabon. Na Tuhan, nagjijikir pa Tuhan aon tuwig hipagpapatay mo singkayo. Maita, apabila nagtag na imbilal magsambahayan, siyambag mo miyad tukaw, napatayin kayo. Bangka wala miyad to, nasunog na kaw, sinwala kaw nasunog. Ingkatan hinang mangi, hinang mo, sunog. Ingkatan hinang marayaw hinang mo napatayin sunog. Innal hasanati yudhibnas sayat. Sa bunal tuod bangkaw nakahinang pamarayaw, ampay hinang marayaw yawn iagad mo yung kabayaan sintuhan napapasin hinang mangi. Nabangkaw himinang mangi napapasi sabin hinang marayaw. Sumunod. Dawaun wasifa limardahum. Aong kay mo ubat, aong kay mo ipagpauli, sinsakit di matong. Biya sinsakit amasa na to ini. Naglalawag in tao ubat, naglalawag in ubat ka to. Na, in Quran, doktor. Nawangin mano siya di magpaubat sa Quran. Laong sin Imam Ibnul Qayyim, man lam yasfi bil Quran fala shifa'ala. Apabila manusia di niya pakayuning Quran hipag-ubat kaniya, di nasan siya maigalom sakit. Hansam siya sakit hansam. Bagi ikaw to, in hansam sakit. Sakit. Sababin tunang niya mahang gatos tagkaiman. Inambok silpon sadya. Man lam yasfi bil Quran fala shifa'ala. Mga anak po, apabila yung Quran, di mo hinangon doktor, amin magdoktor sin sakit mo, di nakaw yan maigalawm sin sakit. Kahinapusan, ittisalul wasik billah. In pagjikir patuhan, pagpahugot sin palsugpatan, hantara mo iban sin Tuhan. Apabila himugutin palsugpatan, hantara sinipon iwan tag-ipon, manaytay na yan, mahugot na in palsugpatan si manusia, pakatan pia panjari, sabab hakatan pia panjari, siya insaydul kaun. Namura-murahan mga anak po, patubtuon na mo dito, asal da, bang ibang baya, sinallahu ta'ala, masimasimpan niya pinimausal na to, Iban, yan ugharaan kita niyo sinallahu ta'ala karayawan na ini masira kita niyo magpangadji, magganap sin pangadjian. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal maqbulin fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. اللهم يا تواب تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم اللهم يا رزاق ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين
اللهم يا عليم علمنا فإنك أنت علام الغيوب. اللهم يا كريم أكرمنا فإنك أنت أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول